Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Karbi Anglong alo Naga Khayatum Dhonsuri Kang alo Dikangsi Arong along Bang Pharosira Bang Phokep Sose Armuatum Wangsi Dimasa akhei aphan Ladak pen Turnon Damnon Pima Ladake Hapusar Pisar Penta Nitumsi Kedoke Thagadim Pusi Risim Kang Tang pen Wangsi Kether Tika Pinpur Ponme Karbi Anglong along Khirunia along PGR VGR along le Kichekebe Asotum Imek Tactic Ino Tactic Kachirai Lapen La Anchota Kalisi Meghalaya Aduya Hoi along le along Nangkebat Karbi Akhayatum Kedokethak Ing Taksolo Lapen Lapuanchota Kalilang Golaghat District Kachekoinot Karbi Anglong along le along Nangkepet Lapen Kazironga area malom sita Lapuson Thak Lapen non Karbi Anglong ahem pi arai Nagaland pen Kachekoinot sita Lapuson si Naga Akhayatum Lapen Kechekebe Aswatum Karbi Anglong along le arlo Nanglutsi Hemrit Chikimsi Pini Arni an border area malom an ilitum Karbi Anglong arlo Khaisu atum Kedokethak Ingthakso an pinlo Lapuson Aporahut Karbi Anglong Autonomous Council Kithekiding atum Methang along Longpat Kacherai Komji aphan Emeke Prangdun Kinang Sotlo Lapen Karbi Anglong arlo Hamphanga Songdoan Lapen Ratchari Asongdoan Ning Isipet pen Kedora Longle Philang Aparman Kirai Kom Tip Thek Japhan Akinang Sot Aporlo Lasi Kamatha Kachikerla Nangji Aporlo Lapuson si Kedamtang Paikuni ni Pai Great Trogarni Karbi Anglong pen Nagaland border along Dimasa Akhayatum Arong Karbi Anglong arlo Naga Akhayatum Theang Premprile Wangsi Haladak Dikangsi Dimasa Arong Wangsi Risim Kangtang Chewan pen Kether Tekang Kipthung Tekang Lapuson Alamki Klanglo Bang Sojok Haladak Arong Arat Lapen GB SDP Atum pen Chingki Chethan Chingwai Ponsi Karbi Anglong District Administration District Commissioner Sangpi Nirola Phang Chopiaphan Pinpur Alo Pi Pajirdamlo Ate Haladak Arwada Tumaphan Kirai Komji Law and Order Administration atum doan Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Kithekiding atum doan border along Monsam Kapedo Longwer Chiaphan Mesen pen Kither Tip a boundary Selamsi Aduya Hoi Kachehuri Sai Sided Chiaphan Matha Ponsi Pinpur Alota Pajir Ponlo Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Lapen District Administration Lapen Law and Order Atumaphan Pen Haladak Aradatum Kachuning Ripon Pedosi Pinpur Alota Pi Pajir Ponlo Nonapor Lapuson Kahino Parpik Situation Keplang Pleded Chiaphansi Haladak Aradatum Aning Kehang Alam Chepaklang Ponlo Lasi Pinpur Dunme Ilitum Karbi Anglong Autonomous Council Kithekiding Lapen Ratchari Asong doan Hamphanga Song doan sita Ilitum Methang along Riaphan Chimatha dun Rintira Mon Samaphan Kacherap Kachetudun Asonte Mesenchi Pusi Karjudun Long Lapen Haladak Arwadatum Penta Chethan Pon Rinti Totangte Kopi Koson Lapen Kopuansi Kisungke Phoma Labang Soalam Herangke Atum Angno Kaning Chepon Alam Thele Archuponik Sinang News Report Karbi Anglong News Channel Jua 18 তাৰিখে জিথাংছ নামৰ গাঁৱতে প্ৰায় 150 জন মান নগাবিলাক আহি পেলাই এই গাঁৱৰ মানুহক ট্ৰেনিং দিছিলে যে আপোনালোকে এটো আমাৰ নগালেণ্ডৰ মাটি হয় আপোনালোকে ইয়াত থাকিব নোৱাৰে আপোনালোকে সোনকালে উঠি যাওক কৈ পেলাই জুৱা 18 তাৰিখৰ বাহিৰেও তাৰ আগতো বছৰত প্ৰায় দুবাৰ তিনিবাৰ তেনেকৈ আহি পেলাই হঠাৎ ধমকি দি থৈ যায় তাৰ বাহিৰেও যোৱাকে দুমাহমান আগতে এই নগাঁও বস্তি নামৰ এখন গাঁও আছে ওচৰতে বেটলেন কেম্পো আছে ৰঙপাৰ ক্ৰছিঙত এই বেটলেন কেম্পৰ ওচৰতে নগাবিলাকে প্ৰায় 150 জন মান আহি পেলাই নগালেণ্ডৰ সীমা কৈ পেলাই সিহঁতে অসমৰ মাটিটো তেনেকৈ ফ'ৰ্চ কাঢ়ি গৈছিলে এই ফ'ৰ্চটো মানে পিছতে অসমৰ প্ৰশাসনে গৈ পেলাই উঠাই লৈ যোৱাৰ পিছতো সিহঁতে আহি পেলাই বাৰে সেই গাঁওখনতো তেনেকৈ ধমক দি থাকে এতিয়া আমাৰ এই বৰ্ডাৰ সমস্যাটো যেন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ অটোনমাছ কাউন্সিল আৰু আমাৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ ডেপুটি কমিশনাৰ বাইদেউ আৰু লগতে আমাৰ SP ছাৰো অলপ মনোযোগ দি পেলাই আমাৰ ৰাইজক আমি মেমোৰেণ্ডাম দিছোঁ আৰু আমাৰ বাইদেৱে
আমাক এটা আশা দিছে যে গাঁৱৰ মানুহক এটা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আমি তাৰ গাঁওখনত যে বেটেলিয়ন পেট্ৰলিংটো অলপ ওচৰতে 2-3খন বেটেলিয়ন কেম্প আছে এই বেটেলিয়ন কেম্পৰ পৰা গাঁওখনত সুৰক্ষাৰ বাবে বা গাঁওখনৰ এটা সকাহ দিবৰ কাৰণে গাঁৱৰ মানুহক সকাহ দিবৰ কাৰণে পেট্ৰলিং দিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ তেখেতে এটা ব্যৱস্থা দিম বুলি এটা আহ্বান কিবা আমাক আশ্বাস দিছে যিখিনি নগা দুৰ্বৃত্ত কিছুমানৰ আৰ্মছ আছে আৰ্মছ লৈ আহে সিহঁতে প্ৰায়ভাগ তেওঁলোকে ঘৰো বনাইছে নেকি তাত কিছুমান তেনেকুৱা খুঁটিবিলাকতো গাড়িছে খুটিছে তেনেকুৱা আৰু গছ পুলিবিলাক ৰৈ গৈছে অলপ মানে টাইম বান্ধি ইমান দিনৰ পাছত যাব লাগিব বুলি টাইমটো তেনেকুৱা বান্ধি দিয়া খালি উঠিব লাগে বুলি আগৰ পৰা প্ৰায় 10 বছৰ আগৰ পৰা তেনেকুৱা ডিষ্টাৰ্বটো দি থাকে হ'লে আমাৰ এতিয়া ৰাইজে পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যনটো যেন অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ সীমাৰ এটা পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যনটো কৰি দিলে এটা ভাল আছিলে ৰাইজে এতিয়া বিবেচনা কৰি আছে এনে ঘৰ চব ভাঙিছে নেকি তেনেকুৱা ঘৰটো ভাঙা নাই খালি ট্ৰেইনিং দিয়ে মানে যোৱা 18 তাৰিখ সোমবাৰ দিনাখন টাইমটো আমি হ'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া আহি মানে নগায়ে তেনেকৈ 100-150 তেনেকুৱা আহি মানে তেনেকৈ আম চাম লৈ মানে গাঁৱৰ মানুহ দমকি দিছে দমকি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত গ'ল আপোনাৰ এইটো আমাৰ নাগাঁৱৰ মাটি হয় তহঁতৰ মাটি নহয় আপোনালোকে ইয়াতে পৰা সোনকালে গুচি যাওক আপোনালোকে মাটি নাপাব এইটো অসমৰ মাটি নহয় কাৰ্বি আংলঙৰ মাটি নহয় এইটো আমাৰ নাগালেণ্ডে আগৰ দিনৰ পৰা আমাৰ গ্ৰাণ্ড ফাদাৰ দিনৰ পৰাই তেখেতক বোলে সিহঁতৰ মাটি সিহঁতৰ কিবা মেমৰি আছে বোলে তেনেকুৱা বুলি গাঁৱৰ মানুহবিলাকে মানে ধমকি দিয়ে তেনেকুৱাকৈ আৰু গুচি যায় আৰু সিহঁতি আজি 1 বছৰ তেনেকুৱা হৈ গ'ল ৰাস্তাটো সিহঁতৰ নাগালেণ্ড পৰা আমাৰ যেতিয়া আমাৰ দিখাংচি যোনটো গাঁৱটো আছে তাতলৈকে ৰাস্তাটো সিহঁতি পাক্কা বনাই থৈ দিছে আকৌ সিহঁতৰ গাড়ী লৈহে আহে ৰাতি আহে আকৌ ৰাতি গুচি যায় যিমানখিনি আহে চব ৰাতিত আহে বা সেইদিনাখন ৰাতিপুৱা আহিছে যেনেকৈ প্ৰায়ভাগ 10:30-11:20 আহিছে কিন্তু দুসৰা দিনাখন ৰাতিয়ে সিহঁতে আহে আৰু এতিয়া আপোনালোকে ডিচি ডিচি এইটো কাৰণে আমালোকে চবে ৰাইজে গামবুঢ়া আৰু চৰকাৰ গামবুঢ়া আহি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মেম্বাৰটো দিছে আৰু তেখেতক কি কৰে এটা তেখেতৰ ওপৰতো আছে আৰু সিহঁতৰ লগত আশা ৰাখিছোঁ মই আৰু কৰিব বুলি আমাক চাই দিব বুলি দুখীয়া ৰাইজক কৈছে Assam University Dipu Campus along Kichokli Administration Our Side Kawiajok Lokacharli Arisoijang Kacheso Phaikuni Niphai Inkoyarni Ada Porphai Sirkep Upor Assam University Dipu Campus Adonri Athengno along Lokacharli Arisoijang Kedo Anatum Thurpaksi University along Kenang Sodason Kawe Phuthak Airset Prungsetpen Kachesongpo Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong Angkangalong Akang Tuyangding Lokacharli Adim Lipute Assam University Dipu Campus Hello Bonta Labangso University along Kinang Jiason Kadurek Kidopen Lokacharli Ariso Ejangatum Apong Kisung Chetong Nanglo Sita Pini Arnianta Assam University Dipu Campus along Arpu Kedoatum Kamathakra Lapen RD KN Edet Penajok Sai Jokji Lokacharli Ington Nang Koksi Kachesong Asai Deng Nang Ronglo Pini Kachesong Ponang Kok Alam The Assam University Dipu Campus Student Union Atumpen Phirangke Atumaphan Nang Kapachini Atenke Ningkan Ko Anpen Loni Assam University Dipu Campus Karbi Anglong Ahempi Dipu Rong Sopialong Nang Bilo Ladak pen penang an atum arling kithi nang manlo sitami piniar ni anta full fledged university kilongle derajok ason kisung chetong nang dolo la anchota kali aning kanwang academy session along men kachethap apora hutame men kachethap amen adimaklong dotame pepleng play at lapusondo Lapen Lo Charlie Ariso Ejang Aphaile do o pusita penang an a department along Thanbang Kadure penang an dolo Lapen Kenang Sotnai Kedam Kewang Aphan Bas Aphai Kijum Hegajok Lo Charlie Ariso Ejangatum Adimaklong Kachejangje Lapusona Kisung Chetong Nanglo
La anchota kalisi isi university pu amen kachelong setame kapathu parongro adim lapen pathu aklam kaviajok aning kanwangta along kaprekalong kerong damnang lapuson akisung chetongnang dolo. Lapen boys hostel lapen girls hostel ahemke kimlo sitame pini arnianta kangpu pedet penajok hostel along kedoji aning ke hangatum tami dolong lidetlo. La si la son pho kemang prabjin pen Assam University dipu campus along ar puke dotum pepleng pi serak nang chipusi Assam University dipu campus student union GS jersong timong president cherok basa ingtiatum pen sodak pen pachini lapen kehang pedupon lapen kemanga son pichun chelepute ingni thipsi chesong bomji puta pachini pontu. News report Karbi Anglo News Channel. Stadium to play our football matches. Yes. The students, they have to travel so far to play football tournaments, especially this time when we went to Silchar. It was so saddening, sir. My dear students, those who went to play football in Silchar, please raise your hand. We don't even have the playground to practice our football match. Yes. We don't have the ground to do our drills. We don't have the ground to do our warm-ups. And this was the result, sir. And this is the result. Actually, we don't want this, sir. Actually, we don't want this to happen, sir. But you want it, sir. You want Every year it's happening, sir. Every year we're protesting for the same thing, sir. We have Hostel, the submitted memorandum also, playground, sir. the buses. We have submitted memorandum time and again, sir. These have been the prolonged demands of our students. Playground, for stadium type playground, we have already given the proposal. It's approved in 2 stages. But this is the final stage now. This in the form of a stadium type. Mini stadium type. We have proposed for mini stadium type. It is in the approval stage. 2 places it is already approved. But ultimately this is going to be funded by IFA, Higher Education Funding Agency is there. Before that, some procedure is there. It is in the pipeline. This is the construction of the playground. But for last year, we have made at least with JCB. We tried. Earlier, this was also not yet complete to give us the completion process. Sir, it has to be fast track, sir. The hostel should be fast track. But the thing is that the girls' hostel, especially, it was supposed to be completed on January 2024. According to the assurance that you have given to us. This was the former union. Sir, but now what happened is that the engineer is telling us that it will be completed by January of 2025. And then the furniture. And like that, 3, 4, 5 sessions will go over, sir. Yes. These poor students, sir, just look at them, sir. Where are they staying? They're staying in rent 8 kilometers far from our university. They have to cook for themselves. They have to pay for the rent, sir. At least if they have stayed here in our university, we will have better attendance. They will also have this, they won't have to pay for the extra kharcha, sir. No money extra. It would have been able to give so much for our students, sir, but because of these things. And sir, boys No hostel was hostel. inaugurated in the year, I think 2022, I think. But still not functioning, sir. So what is the reasons behind it, sir? It's still not functioning? The CPWD is supposed to provide the furniture. Then they could not provide, they asked us for extra money. The university provided extra money for the furniture, 55 lakhs they paid, full amount they paid. Now the CPWD is now saying that we have spent that money and we want more money. This is the point where the final thing is not. So now university has given the ultimatum that you hand over the hostel to us and we'll do whatever possible and return the 55,000 that we gave for the furniture. If it This was is the situation. If it was Silchar University, then it would have immediately finished it, sir. Yes. If it was Silchar University. But our Diffu campus, sir, they are totally being ignorant to our situation, sir. For 2 years, sir, it's being vacant, sir. For this admission also, sir, we have been waiting for since 5 years. Since 5. Or since 5. They told us our VC sir is agreed, our VC sir is agreed. They're roaming us in circles, sir. What can we do? We are not demanding something very outrageous, sir. We are demanding what is rightfully ours, sir. These are just the basic needs of the students. I agree. Absolutely. And whatever default, that also we accept. That maybe we could not do it in collaboration with Silchar. But ultimately, certain things have to be done by Silchar. So we are trying. It is a campus, and at the end of it, Guys, please. So the thing is that Silence. our administration, they are not speaking enough for us, sir. The Silchar campus, they are doing whatever they think is right, sir.
If they would have thought that the students of Difu campus are suffering so much, let's do something for them. If our VC sir would have stepped up personally, University di campus long aning kan lang session ki mi do pasana to union body hoy pe da student hoy pe pasana to ke song manang ko ai song manang kok lamang ke jingja lamang ke mane jithrak na me aning kan wang session wang union body ke song nang hok nang le buda ke song nang pulo te administration jong na me aning kan wang pas nang babar hai po basa kimi nang pi po idam fan student som phat nang pi pe kai tala ke bana bas men se ake bana bas pasulai po students jangje sit jangje students nang ji mane bas nang ji more buses thang po jai ki koi kai da silchar campus silchar so men chingi momo ningkan pro kai da silchar campus ang ke ko apong din inggen ko Eson mangko punang to admission. Aningan bang ta kacar liyo sumar ke topik. Monda seat bang papleng beble. Kacar liyo sumar dum to kok pada seat papleng ni ma pun yang ne. Papleng ni mati. Hala kacar liyo tum ning hang do bare. Tenghan kacar liyo bilang ni seat do kacar liyo sumar do. Tu boleh seat bedat ke. Boleh admission bedat ke. Pada ini ke tom. Modal kangku. Badai ni ke thom mare portal kangku admission portal. Badai ni portal kangku admission portal included ta seat bang weekend ko kati. Seat weekend ko kore langdom kilo panman mema. Seat la weekend bi ko kati. Lo bachal ingdong de mosama dom han. Seat weekend ki bi. Lo bachal university ki bi lo bachal ning bhan se seat bang da university bilo department sajala pino ya department to han bilo seat pa weekend de dige. La bang lo son bange. Angbar ke son mang ko playground. Feel away University lang. Central University campus. Nili tumhe therang me Central University campus si CM sardom long si sir feeling bitha stadium feeling bitha varsity bi khila ji varsity bi nili tum conduct ji amase RDC ni fan feeling bitha nili tum chali aphrang man do aphrang man da aphrang inen budum la kaida hong sikla nam na ka salong nam nang po ka stadium nang namang po ba golf college nang namang po ala golf boys kada principal han jingi namang po CM sir han jingi namang po apana ni feeling bitha sa ba golf college principal han da sir banana ni feeling bitha University Central University to koko de feel is on feel like a basic lamante nana kione jithrak me melo la se pini ge nili tum arja themlo feel semar nang po tentative de nang pino so nani tentative nang pino tentative de ta jong sang pide khe bode demonstration mang continue bomje ano kopi ada administration adana ja ko mabi malda feel ka serang la varsity kita juga da chum sa de ko mabi ma ye koi gi hedi kana silchar campus se koi ji silchar campus men se aja ko nge dolo isi da institute along ekta head dolo inun head dolo pro vice chancellor to chancellor vice chancellor kebang we ke function on edim pro vice chancellor se function ang po alang li long pan power dolo ke alang li ho tenure ho vice chancellor to rakal ke bang chancellor na bang kilo alang li tenure ho chancellor bang lo vice chancellor bang lo aso campus long but alang li ke power he lo jagong exercise me panan mo ada demand bidon me lo nili dong analo pan alang itu na alang li bang wala PVC bang ho era na ang demand bidon de mandi aso bilis nili dong mga song keblo ajab keblo long le tik bang ingni mer jeng ko tentative je tang pinoy basa tentative tang pinoy playground tentative tang pinoy bar ke nili dong matha bo angoi sonam bala abang so institute long edi hostel lo Ningkan ke hini ke thom jalo hostel ke ikenta nana function sala ikui furniture ave apong je song po furniture ave silchar ban chikim bo kaina silchar halo ko ji silchar hame koi dak de si campus mandi methang on step je no na alang nitum anda alang nitum je ne mandi asu ke bang arja kiblo hostel long nang ko basa long ko dekam long nang ko Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu